Sana mredhiria homo igwa Meru TV ukambitikiria nkethangi kugwata ugeni kiri nteto chia Meru TV tha ithato narua kuri tariki 13 mweri jwa iri mwaka jwa 2023 nkruki ngakurikira nombe kuthroge tuthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, ritwa ukambita Gloria Mwirigi. Na tukiambiria uria wari mubunge wa giciko mbunge kia Igembe North into Ithanto Mithiaro atio nombite kwithirwa akiuruka mututigi atongereti giciko kiu kuma mwakene jwa 2007 athuri na kiama kia PNU mwenkarira ombere kwithirwa agikirwa kabari ni Moka Maure. Na twetete mbere ikithingatirwa kugwatwo kwinya kariga grade 7 na kumba kuthirwa kigwatithwa murimo jwa mukingo isabuhiria manager o Kangenyone Julius Kaguri na Chibo na sub chief na Ntori kana Ntoba itora riri bombite kuthirwa bagicitaniria nikenda bakomba kuthirwa bagichwana na mwenyangia uju bakiaria bari interiji bombite kuthirwa bakiuria Anto Endiwega na kinya ikundi bingi bire bitibia kithirikari bombe kuthirwa bagichiumiria nikenda bakomba kuthirwa bagitara mwana uju kenda komba kuthirwa agikarania na bangi na gukara muturire jura jombite kuthirwa tugikinyanira mukiri wa Nkonja na gututariria nkuruki ndatiere muntu wetu Julius Kaburu nikenda atongoria Anto mwena atongoreria na njire mbi na kuringana na manto yo muntu we tie nikarathukaria nkanda machabueria yone rietwa nonto atai na ichima na chabueria tomunenkere ngweare endia na cukuru na awata baba kura bele ne muntu nararemere itwana kuwata ende atonete manjabu nonto ba Julius Sabueri ontora akerepa kana kanini kangerendi 6 na kinya twina kieba ndene nkoro wonka musiari wena kana kanini tokuba kya sana nonto ba to bosukuru rokere nonto totete kiomba gutangwe kariu tungu ya erengero ekuthukia kana batwe enda na iselimisho ka polisi ya life kwa enda na kwenda wea na iselimishe na ulie muntu amwende kwa bali iselimishe mbere mwingi yotekirani seria njare bauni akariba Kangenyone barabachathira muthoro yo ambasi Anthony Sabueri manager na rietwa Julius Kaguru wakuma Ntore ya Kangenyone nkando sublocation Atwamboi 1 ara arekiri kuwata mwana wa grade 7 na kumwenyangi kiwendo na kinya kumuwachithia murimo yo mukingo ende akariba amwena Sabueri aba matora na masibo nebayukete Italia ya kuthura Sabueri unge omwero rira bakuwa bare na ikundi kibangete oswana na mwasi Anthony na bakiromba atori barabare na muthuro bakeani utongethie musi wa Julius ende kabaurani na mwenyangio wewengwa bona nikatuthura Sabueri unge kenda tumba kuwata mtura tomuwata tumwendia kwa polisi alafu muambu uto musueta sana na kinyotha itwetania nwe antu onthe itukuringa kinya thimo tukurutharie na aronwa mucioke na cwitu twetwe ntura twakaria nonto kinya kitana thukirie ti mwekuru gyo thukirie ti mwana thukirie nwengwa oru kire Sabueri manager horo thurio mwero tawe Isaya Misobo na kwabatira bakurani na mwasi Anthony Moka ara akawatirwa wenda thurio horo ndi Sabueri nyuma ya Sabueri horo alikuwa gutendera kitendo giki gutendera kana kitendo kya unyama ngatethire kundi kiu kuria Julius mwankara konerwa na wendora mwana aringa report kana andingira thimo woni ninga Sabueri bonge nabwo burankaromba Antori ni wata muntu no mwa uthingithia ande soro kentuka Julius karuma mwana karuma kwa Julius abatikwata wengwa akathiwa ni seria orako batiri nwe wari sibo wantu ambo injarandikithia thirare na kuromba antu bawendi boboya kutethere mwana na kumwike skuru inge na kumurita Ntorene no ntwate kuona kitiro binkiromba bya kana ka kankiromba antoba wero wishers maeni jiyo babe na majukuru yo batetheria kana kaka ikwe chukuru no ntwitomi kuringana na truma na kana manto yaraturite ya maingenda ndire kwambiria ningwa ndire kuibwe ndire kwambiria kweria kuthuranira ikundi bibia twana mbona kithe kwikyo kikuoneka kenda kimoya amba wita chukuru aritari twa Ntorene
kana kaka timyo kurira nture ne ari inge no ntwitomi kakalaumiwa mantu amainge muno ne ana na le kana kautegethuki yo lakini okwa kethwa kuri nikaka kwenda kuritaritwa no ntu mantu yara kathithirwe ya mai na nteto iri kwarwe cia ko itebui na kwa ubatira kinya twana tutu nge tutereka kathoma Nkeripotera Meru TV ndentore ne akangenyone irere nkando sublocation Antwamboi wande Gembe North mbeta Mukiri Onkonja. Tugitigana na ripoti ya Mukiri Onkonja kuringana na Paul Mugambi uria urombaga giti kia useneta kithurano kithirunde ni akaunti ya Tharaka Nithi division ile chekiringa sitine chikambirie kwejanwa kagita gati kuraja na director wa communication ndeni ya Tharaka Nithi county Naftali Kinyua noritia siasa kwambiria gwitira aringi kura ngugi nontuba kuthurwa kagita gakane kangugi na tika gwitana mbere na kuringa siasa Dagara Waiguna na gututaria nkuruki Gogorogero bijiba minister wokaria bwandeni Professor Kithure Kindiki rwagira gitega seneta county ya Tharaka Nithi kirithurano bya koroka wakili Paul Mugambi augite lwa location and division ya chombire gwithurigia kiro gazetini ya thirikari kethuri gigitanwa kaindo gutigera motungata mathirikari mokinya maturani na waziri akagazeti sublocation chamber na division chamber wendi chagukwigamba ng'ombe chanahara Tharaka na chia Tharaka Nithi county yonde including baada ya chuka na mara Tharaka Nithi yonde imiaria regwe tombaru nemsi wegamba ng'ombe njeru ingara akiwa gionto gigatetheria kali kuthingendo inda yakagita karabendo tungata amba ng'ombe sub county ukegugubwa wakarikana mbio gakarika buno ndo mwana wetu nwe mutari no wete kimenara wa location twamere roterero director of communication county ya Tharaka Nithi bwana Naftali Kinyua kuri bara bayabangite na welfare okaya kuigwa wana wego gwina family kana ukinyithie miaka 19 na no kwibutabutira no kuthukuma ibwega tuthongera ikundi ni bya na uretia ntongorira nthure na kura gutigeri bakurutira kali wera ende tikagitaga siasa kulika kuria marandu makingugi na muthomo njoki na adopt slogan ya kuga leaving no one behind ati turenda athiyani na atongoria bonde wananchi nikenda tumba kuingia mathina maratu inamo Kiripotera Meru TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi rieto mbita Ndagara Waiguna na tugitigana ripoti wa Ndagara Waiguna skuru ya Materere Primary Athero Rojina Igembe Central ikagunika na uniform kana nguo chia skuru wanambecha chia affirmative chia women rep chia Kinya eje ni mierio ya mutongiria wa Ekuroja county ya Meru Elizabeth Karambo Kairemia igitenererea kwejanaga uniform kiritwana turea turi na obatubu bwingi bwakwe wangu chia skuru mbere ya bangi ntuko eji anarwa muritho aba na gututariria nkuruki Primary school ya Materine igatereka anene na uniform cia stwana twatu ndene ya shukuru iji nyuma ya affirmative fund yomba gwitikirika na gukinya kire women rep wa Meru county ura Kenya Elizabeth Kairemia ndejere skuru kweja na bya kore gitarera kiara mukeongwa deja ndona twana twina thina nyingi mono cia uniform twamba kunyiria kiu untuke kyo kenetu mono na aru ankuretete uniform ketwana tura tutari na uniform nyana aru ankona tonge twinge tutena uniform na ngasi atira ora nkumba kenda twana tu wa uniforms Elizabeth Kairemia akiaria igitenerea nenkanirite uniform gitwana tu tare turia ethiritwo atarite na twatu no batubu nene na rikitie kuga ati no mwanka akinyire ati skulu ije yonde ina uniform uria kwagirite mbecha cietu cia affirmative fund ngacho memboneketha ana bonde skulu bakwe wa uniform ira ndarete ruare ishakiao kuma njekwa untu cia ngafu itira umira nya scholarship ciao kana nya basari cia ngafu itireja ende no tuciumitie na ngachoka kaire mbarani na arimu kenda bambira yana bari ku atiumba kure afisi kabisa
Women Rep ujo wa Meru Elizabeth Kairemia kurukina arombete antu barabe na mbeje ciao nikenda bakomba gukinya obicine yawe na bombe kugwatanira nikenda bakomba kuthomithia ana barabara ndene ya Meru batena uweso kana batena umbani aria ugite no utwike poster parent kana muciari utengi na wa ndamu nikenda ukomba gutetheria ana ba Meru na bombe gwitana mbere na kithomo. Nenkoromba nyantu bonde Kenya kama no mwana Meru mbije ko ya Meru baba inge bengo gene njega na bena mbeche bomba kulira nyana baba on the school fees egokurukira obisi ekwa ya woman representative kamenyera mbeche chenu na inkwenda tuthithia kirageta foster parenting ukarira mwana fees ya kwandika barua kenda to make sure ntu bwa accountability na transparent bokwaraniria na aciari wa mwana ou ubobarire ni fees bobagurire uniform bweva foster ntu bamwe inyai bathiriria kuthomithia bomba ucokeria mwathani nkatho na njireu ekongwata mwana egufoster mwana mwanka kathiria cukuru. Ines nkucokia nkatho mno nontu bwa mama county owe yotetheria aciari barabati uciumba auturomera mbimbinge muno ko tomba utumira mwana oke uniform mbi ucio utumika 7,000 nontu akwewa full uniform tukuiboya sana kuiboya nontu ba mama county nontu ba kuya to uniform na mono kwa kwewa uniform to mwarimu mweti wa Maternal Primary School kwenda gucokia nkatho ke mheshimiwa mama county Elizabeth Karambu Kairemia nontu bwa mantu ya manene yarathithitie skuru eje na aria last year na promise mantu ya maingi na oma batwe turia ritari na ritona community eje tukuona ni mutongeria wa kuwa manto na kuojoria ko mama county naretere uniform na ana barabata na uniform bangara muno na tocokia nkatho sana. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe mawa. And this is not the end. Tusituna mbere MCO Ward Ntunene Patrick Muriuki noritie Gavana Kawira Mwangaza karendi na tongeria wa Meru na wetikiria kubanenkera kigina kia Ward Fund akiuga kari no betete na mbere na kubatika baba thithirie njira bombite kwithwa baki berera ngoroki noritie Gavana kwinga antu bara betete na mbere kwenyangia thiri kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa Antito Mukiri wa Nkunja na gututaria ngoroki. Na misemanio kathomba yaendelete wiko kenda uswantaira ya kureta ma MCA ya mwana ngavana amwe na ngataniro yonekana hende MCA wa Ntunene Ward Patrick Mwirigi na kwabo bate kuona thiri kirimisio nonto bakwethera akari bate kurwa kwa bakibete maendeleo na kuboria kabathithi ngwe ira babathurire rira hakwa ngavana Kawira Mwangaza kamenyete masindano ya andwa bare na kabakarande bari bawatanire na batengero kira bakwenda batwi kuma twataro twa MCAs tutwire ndwene na ngavana na mwankatha hii antu ibari be kuona for the last kuma mando ya yari raisi antu ibari be kwanjiriria kuona ega ndo yathira na kinyanga bana wengweta akiwa nrego thira kuinde antu bari yagi batwi michi yetu betu itasia especially school fees papa ingi ba demand barabara bangi ba demand ndoi bangi ba demand mangto mengi sana ya koni development sia ondi sietu na ntato hii wore kuendelea kundile no bo ntato hii kuendelea kora MCs ibakuba banyeletwe na banyeletwe bonene sana ndo ba kona ndiro bati konora kwira mwananchi oro batarire my kind request ki ngavana wetu Madam Kawira tilasima usindekia iyo karenze umenya turiana baku utunegere development fund nikenda tumba kurichi antobara bonde patusukumite otarero akura nanya badu totarero akura wananchi baba tisikidira ni sheria ukuna gadi sheria tukuna tero atudani want fund bila bakwenda ningweri tini uni na woe Oru Patrick na kwa kwena tongore baraba sunkumite kendo na njira ya usiona ni aibu swadhere ende ni kabare na mantu yobongwa na ibwa ya tongore baraba lingiri kura ni Meru bakarande bebongwa na baranidi na bawatanire nyangu janiro kona Madam
ngavana aremete asitha ika watu brokers baraba kuthani bena powers na baba kuthani be yakua raisi na ibakua na ibaro min kindete that Meru ibati kwa vivo ogethiro mandam ngavana iwo ngoro kura cia ngavana we Meru tafadhali na batu twaringura kura cia MCAs twa 145 cia Meru itigirie tukarenze na we na twari na we na MPs baba ringiri kura tianto barabe gururu on top beyo kwire bo baka Roma batu watanithie no kana bakwatha kaba kuithie kendo tikomba kuruta ngui 2027 be kura itigiria batu tukwatanire. There is nothing big odigintu kiti soka nyuma let us bury our hatchets tuwatanire witikiria ututumite leadership yetu nyumba bwaraniria witikiria tuwatanire na we na kutwike at the end of the day we come together, we work together and we pray together. Muthia Patrick na kuria ngavana Kawira Mwangaza kuthiatira matali ya mangavana barabange bari atori bawe ndenda we ngavana yetu governors bara bagu supportirira twarindwene na antu bane asore baku why can't you copy their style na ne asore baku why can't you borrow a leaf from them nikenda bagura how easy is their governance iku flow no ndo bagudha gote nkuchanio nkiripotera Meru TV kuma Ntunene Wand ireri Gembe North Beta Mukiri Onkonja. Ibaga sana vraithiria umwega wa Meru TV mwankera utokinya muthia jwa ntito cia Meru TV thaa ithato gocokiria ngatho cia mwanya muno ni utubo kuthurwa ugwatirite ndene ya mutambo jwa Meru TV twokambita Glory Mwirigi. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite nabo kwa nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora nebo ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa uretibu wa utunga